Kublai pi barong nak liang ke darshan kendra shalong ipian suhai pi chutuk kubor mentaka jamit chuan pasi kubor ke bnya in pe chuai kimat bakong san. Lipat ba menterang badu ia ke jingte thamai pokat lingsun Veer Savarkar International Airport Port Blair. Kejing pendap yang surok ba mairang rani go down kan supply kilat kinenti ki babon au menterang ba kajela ukon rat ke sangma. En budin ke khasi author society ke rai ke ban kentui ke sarkar pedeng ban kentup lang ke tin khasi ha kredit ke pra jong kriti sin syari. Bat pelaj petba ke sarkar bende ya udai sana bala pendunador hapo ke keteng Bharat dal hakador report teng kas kilo ban pendiang ikmar bam mardi kiba kinong bam kila ban kot bor. Ki kubor ki babnya Menteri Rambak do keri Narendra Modi mentagasngi ulah plepat ba ke sintai thamai bala tip kum ke integrated terminal building hapo kat lingsun Veer Savarkar International Airport Port Blair lengwa ke video haba ajing kran hagan ke singi Menteri Rambak do ulah ang ba kan ke sintai ke thamai ya ke bala te ha ke jinglot ke balakot kum bah nyos pa sipok lor tengka kan sakhampan bha ya kirkom trekam trejam batkan sakhampan bha shushu ru ya kalat kawan ha kan ke than ulo ang bakajing dawa bala slam jelang jong ke pat ba hanong ba Port Blair menta kalau ulong shisha Modi ulo ang balang ba kan ke integrated terminal kan ke kat lingsun kala ban pedang hadu kum ba khat we hajar ngut kinong wan jong kai perthe man la kasni ulo ang shushu ru ba kajing bon jong kinong wan jong kai perthe ha kini ke dol nong kala kiu arsha nakadaw jong bon ki kampen roy bala le dak sarkar ha katai ke jaka. हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है इतना ही नहीं नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं Menteri Rambak kajela ukon rat ke sangma ulang bakajing pendap ke surok ba mairang rani go down hapo Eastern West Khasi Hills District and supply ke lat ke lenti ke babon nak benta ke khai ke pateng ki kam jong kai prothe bat kum ju ru ban penmi ya ki kar khana ke babon jat kham dam e ha ke bay dai bat ki marba mardi ulang ru ban ka daw ba kan ke surok ke beteng sedu ke kat ling sun bat chenong ba gohati ru kum jo kan ke than chen kan sasaki khambun ka roi ka par ha ka por ke ban sawan usang ma ula ang shushu ru ba kajing yo surok kalong kajing sedang ya kano karoi ke par kabanwan. In fact, this road will open up a huge opportunity for commercial trade to take place, for different opportunities of tourism to come in, and definitely in other areas of food processing and other industries to develop. And since this road leads into the airport section and towards Guwahati city, and hence the land and the areas closer to the Guwahati sector and the airport sector will also see much more development in the future, because we'll be able to develop the concept of satellite cities, where we'll be able to create zones, and the proximity to Guwahati city will give an advantage to it. So this road construction will have multiple benefits. Kekenhun Khasi Author Society KAS kalau ang ba kan kekenhun jong kathok katar kan syem ya jingit kli alade ban bot dia ni kara jong yang dorbar thawaan jong ke jalam khlia ban kentui ke sarkar pedeng ban kentup lang no ya ketin Khasi hapok ke khnit ke bapra jong ke riti sencari Presiden ke KAS Dr. L Nonglaj ulo ang ba kila shu ya kren sapang bat jongka bat kene kala shu sngap ya kala shu sngap ya ke sarkar jala bat mentakim hun shu Ngilapan krek ban le senong ba Delhi hau benai nailur nailar lani ubnai nailur ban lap ban syam dalade ba lada don kino kijing tho ba katnat sarkar pedeng ha ka bedai bat kidor khas jongi Presiden ke KAS ulang ba kenhun kinong tho kot jong ke Khasi kadai ban budin thik pathik halor kani kamat ban kan thup lang no ya ke tin Khasi hapo ke khrnik ke pra jong ke riti sencari jong ke India na kadaw ba sarkar ke baladep kam simlasim khya ru em halor kani kamat Tingi habban budin tenge
Nomor ba ngi ba kumhakani ka baladap ti kikrem da simkia do kata-kata bat lada kadai ba simkia menta ya kata ro ngi sultanat ngin ai ka jing trelang jing dawa chongi bat lada kilet kamat ba kadai bandan de bat ka jing tho ka jing ta kidai ban yo ya ka jubab nang thi om ka ba sia kren ktien hanrei naka department siaga department kidai bandan ki sakhi sabut ba kakam kalayat sakmat lani kadan ka jing penkre Usumbut Menteri Rang Ba Kajala Mikhalaya ubak senyo bahalang dhar ulalong ukang san ha kalek niam beden klam ke bahek tam jong kesin rat tuber ha kesni nengkong. Laya senran lang ru ya u da udkhat kekenhun menteri ubak Karmen Shla bat kumjuk ru da ki MDC na JHADC bat UMLA Barim ubak Justin Khar bat kiwe ki kenrem kilendan. Kani kata masa le niam le rukom kalakut no ha kesnong tuber kemai. Kani kata masa kalapan pau ki rong lani ki rot Kibalai pojat lai poskit habiar keblai lani kepung kentang. Presiden Jong Kesindrat Tuber UIT ru ikador khas ha ukong san. Kale rong le tamasa kebakat du jong kenikasngi kadai kayatan biak bhang kabadai kerukom tan telai da art li kideng balaya bno lang kabami khmat ya kapang nen lani kapang syate bat kapang wa lani kapang syate. Yang program ajing tip halor kapang Water Resources Data Acquisition System and Hydro Informatics Application hapok National Hydrology Projects lapanlong hasor nongston West Khasi Hills ha kasngi baar. Ya kani ke program lapanlong da ka Office Rekam jong Executive Engineer Water Resources nongston Division. Ha kani ke program lawan mention bentar ki he ki han na katanat jong karep karyang Social Forestry ka DC Office DCIS Industries ka Office katanat penroy sor Planning, Horticulture, DRDA, bat ketan PHE, bat kumjuk ru, kirang ba asnong, nak keleng kisnong kitau, jong kani ke district. Ukong san hagani ke program, uday uba H ke thaba, ubadai u additional DC, jong ke West Khasi Hills. Uba thaba lopan pao ke jingdon kam ban le tengkai, ya ke khamtam hagini ke por kisni, ba ke jingduna kala sedang ban nang jor syuk-syuk. Ula kenturu, ya barok ke piyadan ketilang, ban ya trelang, ban yadai, bat nek pensa, ya ki kiwa. Menteri Ketenat Consumer Affairs, Food and Public Distribution Piyush Goyal ula pelajpat ba bande ya udai syana hapok ke kerteng Bharat dal hakador ke bahan report tengka kilo nak benta kasong ke ba kilo bat sanpusan tengka kilo nak benta kasong ke balai po kilo. Kajing penmi yo Bharat dal kadai kesien jam ke bakrau balai syim dak sorkar pedeng ha ke bayade ban penbiang ikimar ba mardi sekipat ba hakador ke bakila ban kotbor. Kedudukan di Kutia, Jongka National Agricultural Cooperative Marketing Federation, NAFED, Hapo Delhi, NCR, kila di ya uni udai syana. Bansan, bat bansong ya udai syana, lale dak National Agricultural Cooperative Marketing Federation, NAFED, ha kabakan sa pat sa kedudukan di Kutia, Hapo Delhi, NCR, bat kumjuru langba kedudukan Jong Kikendriya, Bhandar, bat safal. चना एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट्स, और मेरा मानना है कि ये एक पारंपरिक भोजन भी है, ट्रेडिशनल फूड, और साथ ही साथ जो वैरायटी ऑफ रेसिपीज चना से बनती है, इसको अगर हम सब ने अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बना लिया, इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए अपने अपने घरों में, तो बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, सभी के लिए एक पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन की तरह इसका प्रभाव बढ़ सकता है. Mentapat ngipe ke jinglong jeman ke sundeng selong. Ke jing shit kalong arpanyo pen degree Celsius bat ke jing kriat kalong 4 degree Celsius. Ke jing singam ka hau kalong ngripo na ke spa man step bat san poe na ke spa azanmit kala bandar ke jing hap slap ke ba malumala hakatu ke ne ki jaka. Shuaban pai ke bukut jong tok bor ngipe biang sesen ya kimat bakong san. Lipat ba Menteri Rang Ba do ya kejing tei mai apokat Lingsun Bir Savarkar International Airport Port Blair
Kajing pendap yang kesurok ba mairang rani go down ke supply kelat kelinti ke bebon ong mentirang ba kejelau konrat ke sangma. Dan budin ke kasih Author Society yang kerai ban kentui ke sorkar deng ban kentup lang yang tin kasih harga kena ke bapa jang ke rikisin syari. Bat pelaj pedbak ke sorkar mandi udai shana bala pendunador hapo ke keteng Bharat dal hagador berkut kas kilo ban penbiang ikimar bam mardi kiba kinong bam kila bat boh. Ti perlok de gitu kubor ngila posh kubukut jang tu kubor jang yim ta janmit hadu man syambyang pilih syai si pi baro